Mon oncle, que venguet marchand de bestial, s'appelava Valmy, Osset. Era nascut un pau del costat de Fumel, pitjor vilatge, Cusor, s'appellava. A la debuta, quan comencet, anàvem menar lo bestial e lo tornar a peu. M'ha contat que de Saint-Salvestre en Oltegaruno, és a dir, entre Fumel e Villeneuve-sur-Lot, anàvem a l'Eitur a peu. Ben, je dirais, pas possible, que pas possible. Mais comment fazien que marxaven de nuit et prenien pas tout le temps la route, hein, à travescant. C'est formidable, quoi. Et l'océ tornaven l'année. Et Tsamai en avies dormi. Oh, dormi, si je pensava havia una altra cosa a fa que de dormir à l'époque. Va que mon oncle. Formidable. Mas cal saber que aquell home coneixia, per ce que frequentava los mercats, coneixia tots los parlar occità. Jamais a dit comprenia pas aquel gascú, comprenia pas aquel verre, comprenia tot. Havia après, com a se s'arranjar per poder conversar. Anava dins lo Gers, parlava lo gascú, en Dordogne, parlava exactament lo parlar de Dordogne. És així, en fi. E trobava aquò normal. E de cos, même, se fazia de comparaison. Me pensi francament que era un home de saber. E io lo fazia parlar e parlavian en occità. Quand foguera nomenat a Cou, en Olt, passeri a son hostal per lle dire que era nomenat a Cou. Me respondet de Cagnale de Dio. Era pas la peine d'anar a l'escola d'un cap 26 anys per tant d'anar a ensenyar lo patois cada 2 jours a Cous. Va aquí.